Yeah, asram. Asorobene. Yeah. Ei. Enti na esi suro nipa na gya asaman. NYANSAPO na wagye se yesane na badwembem. Ene yesanya panyin kese bi wo hanoma ye ne ni ebedi abrabo mu nkomo. Na yewuram ni ahwe sunsum mu. Ene sunsum mu eyade a edi nya pa e wa abrabo mu a obi hu ne e wo se wo yinti no ama nne ene ma kwa achew. Enam so ama asofo no binum so ebuyen pa a ye hu ne yenye ye ho. Ede ne ebeye a ene yi ebema ye ni da ho. Eno nkomo ne ye ba bebo. Yenko na yenkoma okatachie akwaba. Kadachie Papa. Prophet no. Yeah, Obama Sidi. Obama Sidi. Yeah. Yemu akwaba. Fine, Papa. Na umpom te say. Boko NYANSAPO. And then some why fedodo. Oh, wallahi. What a kadifufu. Na woche kokko. Wallahi. Kama pa. Na je say me be kire niema. Pa. Wabo fufu me de na eze na nya asem keto akra. Abusu amahu nipa ni bedi nkomo dada. Sese de kasafidie nso de mahu no e wo so ahunahunahuna. Na akatachie Prophet Obama Sidi no. Wono na yene ne ebedi enkomo wa ben wa wedare wo sunsum mu a sebia ko ta haban e propo a wotene pampan onim sade ko enim sane eba esoro efomu wono ubewura na wa kire onsemu nene na no ye hyembo na edi nkoma interview bi a ne ye kofa haban keka ya bedura sofo no mu ntrekesi binum ne mrade bi a wo mode reyan e wa ha ye hu ebinum a wono seda pa de yade emanipa a enama haban so enana ne ani bedi nkomo se hu behia seduru ba bi ne wo se obo haban ni din a ye behwe ne ya mana bodin no de amayen na emom de yakeka ho a yedidi nsehunu na bia ye ma no kwan na de wo mfa mo ahwa na wakwa akoye na edi susu aso ne edi aba enu nti kame ho na enne sunsum ankasa pa no yenwuram ne eni saa enkomo nana Papa. Yetim de haban to yade de mu bi Bebere. Enu kura de komo kura. Se akwada yesi oja ne nan yesi asabra yatete isusu nyina yesi oye ntoma yetimi ntoma yesi obi o oduyefo bi ti kronum a woye nnuro na ono ankasa kura timi se dato e de ma apemfo no se ne ebe ya wowo na oba no no wonya asabra obeba na wo kura no obehwe na otumi de yade ne ma no na wawasa aba na waje uska asa yade no no kura sa Ampa. Die dikani. Me ya adwuma we 1995. Sankande me police ni ana abanwe kabia nka me ko pension. Nti adwuma no ade bia ni ho aminim. Me dua kasa me ti dua ne. Me hu dua we dane ja aminim. Me hu we na esu aminim. Konfo bia kokurom na se nipa nya hu na. Ye wa duro bi wo ho ahaban bi wo ho ayete. Oti a wo yam na wo de agu awiam na wo. Na wo de abosoma kotre chameleon. Na wo de aka ho. Unsa abo na wo chenji. Na wa abegina wo woro mpaboa na wa gina ahaban no ba koso. Oka yeji moholo na nga wa no mpoka. Na wa hu balon akpelu bi deme. Uhu ubo skani bi owo kurom a wa gidin bia no embubu no. We starting from Kwasiera kosi Juada. Say ye kwame oye hwan yo. Embubu ngu ho. Enti o meka se konfo bi aba ha. Ye mfa no nkwe. Wudi kan de skani ni set record. Wo anso na watu na duro no. Ya. Uko bia uwo kuro no mu na wakọ kuro mu fufuro no. Na wo pese ugidin no. Omo mu se ampa waba. Na o yoduyefo wa utimi sheda kanche eto yade masikani na wa ba ho ana information be ko se o omosi konfo bi aba area o yade nti obedu ya ne yade no wonsa no once obetimi di one day asa yade no ba obe ne kakra part 1 and 2 and 3 4 no na wa ja nimu na wa jisika afi wa judi na chese ono eye unsa petition ye advert na fe ono ano o twetwi ni pema na wo ya adwuma ni janiu eno na aso ubegina scorpion ana dabi eno no ahaban no de wokote anajo ebe yam ye no a wo de abosoma kote na aka ho no wo be ya wo de ba ko beto na wo de na left atia so na fe wo abo kuro no
afa nsu ewu ahoma ni mbota ne niema wa ma mu nyina gafra fe ni wahu na nipa na wonim so yo de folk wabonidi wabonidi ehwa obeyare obeyare otewa obese unse to da butim na ntina se na hu akowugu bi kura wonti ase atansa akonfo no bi na yeye ubonsa ho wa jojo once obejojo once stroke timinya enye stroke nti saa no ubonsa akonfo no bi be kwa kodi adanse peni kese bi aba hawo oba ebe 1 month ni omse wo yaade omode ne kwa na no kura no omopa omutim be kase asemasi se wo mra se wo de wunim de ekọ awonu akra be sheda konfo na be sheda fa nkrofo papa konfo bia oba na no na madam fu bi kan se yo yaade ne me mfa nko na bia ye konfo na asheda enti eno no ubonso o ma be fro sebra enti ukodu ya se wo de wunim de ekọ odi kan wo ne kan na esia na wadi kan ma na duro kakra na wahu nsenchireni ohun nsenchireni ni wia na wa part 1 and 2 and 3 sa na afi wasa yade no na afi de nti akonfo mutu yade mani pampa enti na konfo na mayembo konfo yenka konfo me se wunnim na otene wonsa wo meso onkwanda nyina me ma wonso de biem ana obeje me yire wa pɛ me yire na me konfo kura de untimi pɛ me yire ba ya asɛm ka ti sɛ obɛpɛ me yire yon bo so mbehu sɛ wo yire hu ofe ompɛ sɛ ompɛ no me pa mbe bubu ama wa kotoleta gu na sa more than 20 years o nana konfo de ntimi pɛ yire sɛ bia na sɛbia ko tedua yi ne emunye du emu nso nya den na abrantie bia de gyina so a obetimi ama yire no kura gi sɛ me makwan yesi afa na afa nka nche se ba before mbe fanko give me makwan mbe bubu agu ada na oyarefo last week binu ba me ho media fo bi omba na abrochirefo ni pe ko ba 25 na omo yare omo de omo aba omo akotwi mbe mba na adi ni ayi me ye omo sa ne kunu frɛ na osi bubu na agu ama no ya nyanya trimodin dabi enya trimodin eni na ema wiase wo ho na wahu said the obefa so anante jame kwa wo se yesa me ho ahaban eye niema bebere sa ahaban we bi na me ye ma asofo eni na wo nya pie ni wa no se awurade akasa kire me sunsun wiase na meba ho nya abotre ma menwie ha no na emma mpanyimfo bi nso wo fie ese wo mde o ma ye o se wo munnim haban a ebi a wo yere ne fa afura yese o kono ho no on tete haban ma wo o so betimi atosa asabra ne bi di amankwa omo ye unse wote ahaban che na wuni ani kura da kro bekwa kote ahaban mi na akasa akire yesi busumo pese ono tena no kire na chiwade unse bi wo wona ma bi a star no wona munwuram na huhum de omo ani hu nti huhum bi pe wasen se de motati mefo bi ko nwuram be 5 years 6 years no obetimi ayi ni hu adi akire no wa bi wani se fa ahaban weni we fa yi adwuma sei na beye nti ban bi wo ye omo titi fiefie no omo su timi ya saade no na se ni nyina ya ahaban ni nyina ya ahaban ba difre wo mu no omo no unse yewo obi a wogu nsa ene bosomfo ene wo konfo ene wo malam difference we mu obi ogu nsa na eman kon kuronu mu man a wogu nsa ne se wate ase enti obi su titi ahaban a wotimi titi ahaban sa te se obi a wakwa scout on scout ayi no unse yes utimi yes anu wako soja sa na ete enti sa asabra no mo ye ne sei ase wo pese mi kire wa adwuma unse wo de off and mate ma kire ba nipa bi wo nya kire no na wa sori obi wo na nche ni nyina ka fa ketwa bi ma unim esi penita obedwama ye ka ne kukuam minimi se de ye no ena ope off ya me kire ahaba kro ya na mbekwa akote na ma ye mo ne ma aguso na mama nipa na akra na nya asabra no ena asra so asra nso nyina seni eti yade asoro bene nso kra mutimi de ma ni nyina asram asram asoro bene enti na esi suro nipa na gya saman nye nipa tamato ni tirimu asehene na akra yiti wo homesa nipa da sani nipa ne tinasi yesade oja na ya sabra na ne toilet na se sebi nkosua ayi no ni nyina nso mo na mo ye nene na yese asofo yi a wonom nso keka nsem fitin ya no abodin wosemanya no awufo ene adi tro haban ena sofo bia ni Ghana ha sofo bia ni ho
a se nyame aju obi kra asofo no betimanya no yenya na obi nim nyane bi hwan nim a prophet yi Daniel Kojo obi nim na asore ne ye frɛ ne sɛ na asore kra me afini dimbu o de bo na me afini say God's way God's ye den nyame akwan dabi de be nyame akwan God's ye den God's ye den se God on kasa God's na wo ka no dabi God dabi go ade na won kan say ayi abofo ni ho abofo untimi nka say God's tiom ma men ka say mi yesi obanyansafo ebu no be lumba ko bonjunwe manyamadi dede me besu amintio manyamadi dede me besu amintio o damha o man ka say ya ba ni ayi nso owie no say ade bi wo ye nchi ade bi ye ntoto enso owie akwadu ye ntoto ye noa ne niema nso de enti wono no wo biri wani so me de me feel say Kojo obi nim de nyame wasi sofu obi nim ntimi nyane say gin 37 mochiro honum no nkonya ni nipa bago ade na eboni yesta owu ya wantimi ankonya na eboni say Yesu Kristo ba na yarefo bebiri ne hono nso wo mo mutimi nya akoduro ko nanim no mo de wo ha akoto nanim e na osa wo me enti wo abusia ni bia anhuda na abusia ni bia ade na wanya akukuduro na anhu se wanya na obi na mfa no nko na me mpese me de ne be ko ntira o nka da kore wo ha sofu obi ani Ghana ha osi onyani ayi funu sofu obi ani ho eya haban haban ye wo ye na ye de mo binimu ye di ma binimu sa haban bi wo ye teenage obotoma etimi sizi uhome unza ahome mfa wafuro uhome fa auto ahaba no mo de manipa na onoma na aso ye den ye wo se de ye no okay wan de won kire aha enti eno sa no nipa no ohum madamfo bi otonton na nkwase niema otimi kwaji nantwie wo siremu saa ontua enti omu ba bia mama na haba no onya hu omu pa na watwa na se wawu ombe gira osa na police na se ni ofu abone anya bone na mefu aso na de na ye ma ya hu me ba se se udi adwuma ba na manya ma na ye ya se me pese ohun se bibi wo ya no obi a wo fa na ntwe no pese obetu aka na se de nya me de wa beji na wodi na adwuma me adwuma na wo ye de me mfa ho enti otimi twa kum na se wawu di mba gira no ko 4 hours hu me mba na ohun me fa no to mo ko ya bo se wa yesu ya ese oso go se kwa siafo ma yesu anka miniska se wa hum enti asofo o mo se nyame kasa kire o mo awurade abi o mo ani o ma anya ne funu no nyina eyetro ma me nkire o ade a edi yani no wa hu pete hu se pete anse na obetu ne ba betu no gise odi nipa ne manse na watu enti na accident bi si krede na abo pete duru ho hwere da prophet nyabote ansa na pete betu ne ba betu no gise wodi nipa pa na manse na watimatu sa minti bi da aha unhu so yiwo sunsumani enti ye de pete ni left uchi pete na uchi na utwa nti a na ni left no na ya to waduro mu no na di na ni left ni di agum kra tuntum na ni left danchema ni left na ya left no na danchema ni left de okonya hene kra hu unse mpenifo bube se aboa kra agyiramu awonu afọ ye nam chenkrama kra ani left danchema ni left ena ayi ani left na di akabo waduro mu no ena nantwie no fo no na di ahye na afi ya tundua no e di account na ya sa afusie yensuo na di account ntu behuru wani 1 week ena uhuru wani 1 week no asem bia no ebepa ho a wuhu eni na nipa ne ba utimi ka se awrade akasa chem sunsun wiase ma hu se efre wa kwasi na kwasi no ma hu wa ufiri mfa obese nipa nso ofiri wa bonsam kese pa ma Jesus bonsam kese no kura ya tie ni ye bonsam bonsam kese pa ba wa anya smart a wonte bonsam kese pa ma Jesus ba o se bonsam kese pa na Jesus kan ntem to wa anya smart a wonte bonsam kese pa enti wo wi na abon nsam no bonsam kese pa bonsam kese pa enti edo habanu no ene ya ye de momo sa habanu bi yetimi titi bi takrama na nyabotre asofo ni bi na wo hu ne ufitin ya aiza na no star bi kopie sofo bi aso dem obo ya abo ne mechanic din ya duro dan tamani left okra ni left ana peta ni left ya dugu wa duro munumu na edu nono ya na ntwe nono yi na de aka ho na edu ndua na aka ho na wa horo no 1 week da no da na de be chosu 1 week no sa niema we nyina na amaye no
Sani pandi be hohoro nanim na woche. Yes, you should have pimpia opipa ndura ban. Won say your time. Na minya hu nso ade na waka na woni mfaso a obanya afiri ho a nka yetinta so ogu nkura me say me na na fi say wo fi say Africa wade mame e mame me ne ye enti me wupa afa duro gu aduane mu e de mame me santi me yi ni nyina aba fresh meti manum nso be 10 minutes me to say me santi me yi nso ni nyina aba fresh hu fi bia wani nti na nde ye ndi nduro mpa we ya be mo example ha na wako me ba o na afa na upe bibia mbeti ma ye bibia ma wahu life ye ensi nso man se ye hama nse na yakosi nso enti die sesi ade na obetimi aya ma hu ye konnuma ye nyimpregu okwan mu ye story ni ye kwa me de me enso di kramo ekwo wutie kope nsenkyereni chikramo ni wie wo wia na wabisa ni nsenkyereni enti sankrofo na sofo omutimi nya akokoduro de saa ne ma we gye de sara omanim no fa Ghana ho amu na chile cha asofo nde binim o resource wo car posh akwa bi ye ni movie bi wo ai tamale odi mele ti pack to o si wa movie bi are ba akwa bi pam o mele ti pack to ai o si wa di nyunyunu ko di de krememba di de ko di nyunyunu babile di mele ti pack to nsam na no ka sa video na trend no se asama no ka ni o si krememba adi de ko afi de ko di nyunyunu unse no diska na embo no afi aye bo no pap no nyunyunu mu na wa bewurawunu odi mele te pack to wa di de ko di nyunyunu odi mele to pack to se wati enti asofo no fa no a omo hye nkom awurade akasa kire me eya ye motia de otini ni ye motia awurade nkasa nkire obia eya haban ena edi momo eno aninu nso no eya haban aninu eya haban ena ewobi wo ho nso no egugum ye wobi wo wutimi hu eka kumama asem ba unhu physical to say ma me wata na agina wana motia na agina ho no eno nso wo pese unhu eno nso a won wa adwini bi wo nso me frɛ na akaw nense ayese se wo hu sa adwini na nense awa yese nipa bi wo wonse kaw ye frɛ na akaw wo nsuo mu eno na wakɔpɛ ampan dan kwansere we ne ti wo be so da nupa tutu na wafa nwura mu kwan ahaba ya be kan left no na wate na wasan kɔ down ho ahaba ya be san ka wo ha na wate na odi ni nyina be ka bom ye wo se de obegina ho aye enu so an na we fe de obehu fili hu se baye na etwam no ne tin eche so ne nan wo fam asemasi na etwam no ne obehu live ene ye wi agi se san dware ma obin enye sa ukohu se baye ni di obi nsembo na wo se obeka en no mbe house afi obehu se nipa no wono a wonyare kwa sa wonti apo wo kanso akum na wokɔ na se eniema wo ho pa niema wo ho na asofo no yenum ye mfa nye sikasem asofo no abegi no mo de omo nyansa na omo didi nipa ho sofo bia na obetima anyane eti na se wukura asofo be se na ya no mutim ba me wa asofo ko be 45 Ghana ha se me ma wo kwan se bobi din abetimi abo won se de omo tena omo nsa na nipa na atiato me ba me mba obi din won omo tena omo nsa na nipa atiato no me de agrada dua na ye dua agrada twasim kar ena me de ye omo tena omo nsa na nipa na atiato no unza face na kolomos pagane na nipa tito me de agrada dua agrada atiasi dua mu ene de akokoba unza akokɔ omo bo anuafo mienu no nketenkete no na me de eno no kora we ya di no mpito no me hye no ni agrada dua ni nyina na wadi ene na wotiam kai e bat se gya no wo a waten no za wo ben se gya pa gi se woteto ina na dia smabo ya asofo nkwan 45 ya a me kito mo nso o ma hete Ghana hapa akase wuwom ya na sa hia ni ntimi mbagi sa de no ebise no wo be ya wo beton na ntwie ko be mienu o se mienza eno mo sa de gu aso de mo sa de ya ka bensem ho sa me ba no mu social so me olumai nanu de o preach ni de o program ni de nka o ya de asema boba na se na we anka ba bodi de entinu ahaban kasa ahaban kire niema ba gi se owani fa number no to jama 024 77778881 024 yeah 024 7881 024 77778881 024 77778881 nana yesusu anonso yete se yese waduro pai a ye wo mu fufuo yi wo fufuo ni wie na wo tansuo wo
na wo de hohoro w'anim anadwo a ema wo anema ye no kore toro ye wo de wo de be ya ansa ende san kamba no mu ofuo chobafo ni na ya komfo asa obi a onfa ntamu ma ade nche mo onfa hohoro nanim na uni chobafo ho na ewufufuo ana omu waduani wi a opese omu ja na ewo ye kase wo waduro num omu di nsu ogum omu soro ahomache na oma hohoro enye ne sa unse minikan kase adibi wo ho ye di bibi na eka bibi na ye bibi se wo koto touch na wamfa battery nguma enso enti e wadibi wo ya aka ba wunnim me ka sofo bi wo tafu road we ayi emoni di misra emoni di wo tafu road yayi sikani bi free landing bae na opese wonya bibi kakra wo ba na me kireche nnema ni so na me ma no to abosoma kotre na me de ye nyankoma de ne nnema eni buro nya bere na wota ba me ho beje eno no ba behwe wo behwe nso na wo awuginam na wo agro ho na wugina nso no nti eno no kasa abaifo akekere wo camp wo nso ampa wa nso wugina nso no mu isu ya akekere dindindi wo be nso tum no wugina wona ye wo be bisa se ho ani wo se ye me ho ani ye we ende da temu pa wo njapade kura wo gine no eno na asofo no kita wo tafu road wa hiti sa no ma kola no tafu road and tafu road wa gidi mpa wo di agro kura mbebo ni disease me yasia na power me pacho na adwobre enti e won niam ya ma asofo ba mo soro mu di atomo mu wia na o ma sa be pacho na wo be bobo mu di se o mu bedwa wo na onya adwuma na me fa ho be pete fa ho be ni kolikoli den na be me den na be u pese wu ana u pese mi gu wa sori eje se me tie me ama nkasa me basana na nka be pe bi kakra ko hye me fia wo de be ma me se wo di ko hye ofie se sunsun bi na ha wo fia na se enkobo me ho ban o wo ene betimi da mo sa ho bambo de enye problem sa manfo bebira sisi fie bi wo wusi a bi wo wakosi ni wo ma me wata kwan no bi wo wasi ni wo moti akwan no ne na bi a utimi da na muntum chiw na opese owu no ye wo ba bi wo ebi a nsu ano eni kwan se obesi fie e wo honom entime na na katachie upese wunya timi upese wunya ani upese mikasa na haban boji so baye bohwere manate ana obi tataw ana upese wuye player upese wo dakoso upese obobo to sasa moja bi sasa moja nse ball no ye boni ni ani su kwana eye direction upese obaye footballer ufre na nakatachi 024 7777881 024 7777881 ye be boss ani ma we nyina na wonso wa bra ba ko yie asofo no e dada nipa endo omo de abosonsum e na omo de som no asori fie nde kofini ama eni baburu mu aya asofo no se wo ye boni na hu anyankopon e de obon be chew yen kan fe John 1 aya no quotation we no mu didi bon 1 John 1:8 nyankopon se wo ye obon na hu ka kire na wo nyankopon ntini se wo de obon ebe chew yen ko kan Matthew 26:26 enhwe se nyame de bon cha wo se enka ye adidi a Yesu ni na suanfo didi wo se we ni mi hu na ma mi di wu adam mbo ni fafiri obi di ade firi wa wo de achew onfa nchew na me da ase se ne tintini cha me mfa haba ni agoro yes timi wa habam and asofo no nyansa unso ye omo mpese ombe kasa abosom sem nde sofo bi o TV station one day and say wo ya habam obo aye bosom ansa na bosom be ye hye no wan hu gbalagba dua bi ni dua bi ene ekabom na be ye gbalagba bosom be ye hye dua bi ni dua bi ni ahaban bi ni ekabom na aye bosom enso nde omo de plan omo se ne de abosom ni ahaban sem eni twaka omo boa omo nyina ya akomfo ana ye mfensi e beto aso 024 7777881 ya jo visa ya jo passport ana obi asisi wu ni obi ya adwuma mpese obetua wo sika wo obi ho wo frame am betua sika na ama na me makoda ne ka wo sunsun ma agimi sika piao midin ene abusu apanyi owusu edrumi ye ne katachie ene ebe onkomo ye mamu nyina mu ene hwa waje ahene wa adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO
Aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada Roma ntuma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.